Here to so no. So the online stories, Adom online, and my enjoy online. I am ready no. Sounds na the work cat so. I am ready. Mama Tra Diamond. O my hine kwabna sante. Also I am crado. It was so. Mame any of my anopay me watching. Yeah. Yeah, if ya Joshua na Onyame adom bibia ye boko. Onyame ase. Bibia boko kama pa na ade achi bia emu nsem no ye bebre nti ade achi usa na aseda sronko na ade matwe di ampo Nyankopon se ode acho ampedim patcho na otwi nyina na SD enyom enko efri chine konko pifiada titulu do to joma akoi eti ni su nti no sa mo friends SD ni na oto jom friends Mark Irinchi anasa kanu Mark Irinchi anim Irinchi yeah ambadu tishishe sa nyom na to hono SD for nyom nyame adome free chineko na onyina so no sen o ti DJ but say SD for nyom no eye free yenum okay ana omo nom no so eye anwensem baabru mu anwensem okay ene abrabo mu anwensem enti ocho ai se opanyimu uhye brass na oba emfa ha enkosi si unya adaji TSZ for nyoma e kan more because eye sema eye practical no ma fa free nyame asem okay ana nye dede nye nemafo de yo maba omo di beat na ese omo nya asem ye aba so aba wo SD4 titu makirenchi abrabo we ayebo no o kire odi nti ayebo brawe na abrabo we achi no de ono so nima agina na asem nyame asem so no wasa ade no so aka no wasa tu for party say oji okay oji nyum ya abobo na na ode dwitai ne sa na mane o maka dwitai e master no dwitai o say dwitai iti ehia adwum wo influence okay adwum e wo influence ye ka say nya dwum bia na ye hye de tietie uyo obi a ope romantic nyumtia o life no ubo sa agro na e shape no okay uyo obi a onso ope eyi ase nyumtia de bia obo abubo na esu ni su abrabo mu nyoma da oso sa na wu okay so atase uyo obi a obo nyoma e hye nkura ya uhu wo ni padua ni se iti enyom mesere mo nya se ye bo nyom sa keke wo ebe hwe nkofo bi nyuma omudi abesense system ni mu kwa akoy oba as obi aboda bonyo be eyi adwumba kra ye roro wo impact nya oni paso ye roro na mpa no so ye nya nipa bi mu ha amo mu roro mo eti awofo ntie this time ye wa awofo so ufie na wo wato hye ohun hwe se wo mra aye papa ene ugidie titi kremosum onyame asem Hare Krishna Buddhist ene se anhye nyina abekọ pepepe ema obi mfa 6 embese wo de no because ye roro na ye manampampa mo roro because ne ye bonti omo so ye ene anyum bebre ene Christosum nyum na nkasa bi won ma adane etise ayi busa ampedo be ka chiro etise ayi e bi won so oni mo tisi ma ene mo kosa ti mesre adwum ho mfaso radio station kwano program a utie ne de wo hwe no so ehun osunsaso mesre mo a wo fodoma bebre ni ago ase wo hwe ne saa keke obohu na be part of your life we need to be selective, we need to be choosy. Obi asore anopa we nyina no de okopo ba TV ne so de oba radio no so de o host program no ne de nyina ya de attending tronko a obi du echi no no wa brabo no why kuhwini why trofo ene de atemfo eti yen sorry keke wo so ti da se abra no ati se wa ma okra so na so di echi na okọ ba bi atenti wuro ba bi ye mo bra ne sa. You need to tell yourself, say, me, kwabna santi. This is what I want. We papa we but and then nyame ma obi asa nyansa ni bisa ayam hihie no udi boni a hu say it pricks your conscience say we am ye nyepa obi anim obi a obaka say odi boni onim bia na say de nyame de adu obi am eye baye ene edin fun ene asodin basa ene peer pressure bia hu ba bi free ba na timi competitive setting blended one enim say obo asa obra aya de boni one enim say odi tra aya de boni one enim say otwetwe obi na nti a aya de boni one enim say opia obi ahwefo ma nipa na ekọ won so okọ aka nan ba ko obi pia ma na ko na ho hweba one enim say krono aya de boni one enim ukodi unu e ukuku unu one pa de say onim say sa de enye papa
If you move on that tangent, what's there when you're who didn't go to Yami who just any pentiment, but I'll cost say. It is a measure, almost because you are for near Shabby. There be our Baba Ho, no, and you may know no, now okay TV. Yeah, Fifini Pano, sir. I know, but I'm sorry, over Fiano, sir. Because it is as we be out. Maybe we'll come out for your Ramaka, and you may be one of my influence a man wrongly. But we don't know. A lot of TV programs and radio programs influence a man wrongly. I saw him punch a chenny be crown on some and so I know the pedianos. We don't be on any age. I saw him do aquashim. I saw him titian and she saying, or in a jay on found. Timumia careful the choices that we make in life. You're careful because it's very important. And then call my jeans, you know, na mountain beside Basar. You know, your bomb, Obian Wakada Boneda, Obian Wakada Papada. And you Yamia Domine and Titiani, a Shruka cry, Yamibuena, and cry you who are mobile in your day. But you're careful because your man or your Dutch, you know, we are losing them out. Some quadrat me for 2 or some taxi driver, a shame, or more school. You cannot 100% blame the school authorities. It's just that there's a problem. Societal problem, parental problem, and some about school now has a problem. Man, to know maybe a JJ Musao, we gloss over it and then we go. It's spreading. It was schools in and a man in dress school. Every 6-7 p.m. I don't mean I dare you, almost more factory water. I dare 4 a.m. now, 4-3 a.m. no 6 and afternoon upon you mobile. And you have going to die. The level of increase in this kind of lifestyle, because we are not setting standards as on mine. On mine, be also any standards biano. Oh, she for ma. Oh, share because money in any standards bia. Mister, me can be mamma home. Me can be mamma. Me can be mamma bushia. Also can be mamma no getting number. Don't always look at people and accuse them. You. Who come now? Also show who ye. Also, I will share me no. Only 100%. Show who ye. Yen trinity no ma be because if we don't shape our minds and thoughts, our mind teacher no mind punto ni ehun e pese hare no. Uti Dubai o kasa kire. O be ko ne ka kire o se. Ade papa bia ni ho. Enkonko ha ho. Epu eni eno ani Ghana. Ana unya a better offer. Additional na de wo ko yare na akohwe apomudin ana adwuma opportunity bia genuine aba okọ onze buda ho. Ya ka muntie. Ya kaka mu kwa na sabe si yeso. That's the pain. Mo ba kosa na ekọ Dubai na ekọ hase afa o ko sise room there do she cage bi say kramaya na be Ghana asudi. We need to go and bring you from that place. That's what thing. Oti ha. Ya say ton bread o so nton o ko do amano na o ton bread. Oti ha. Choba na won chen say ya be bom no mo ho chen sim no mo serve dwa no so nye. Ba ko ho no o ho chen sim. Filling station attendant, just go. So the sacrifices that we are not ready to do in this country, but rather to help other countries' economy to grow. But we still come back and blame so mining economy and Queen. I don't know Azerbaijan for the best Ghana, Emma Ghana Jina. And yes, we are Ghanaians. We should be proud that we are Ghanaians. We should do everything possible to make Ghana that beautiful hub na ye kan wasem. Bribia dano ye pray e ye ho kwhye amanyo semechi. Iti we wo so the only issue be kan sem basa. We so free so ono so opposition. Ono so be kan sem basa because ye dey fu. Nye oman no e dey fu na nam. Bread and butter everybody now e dey line no so sa. Ghana ye hu boni hu. Ko hu boni na o kan wo no a problem. Ye be you free system ni. Ye hu boni every blessed day. When you wake up in this country, there's nothing like criticizing and getting solution. You have to always say, Nana Nyankwa. It is on hidden the crown in Tumano, Atia Dia Papa. You can't say it. No, my bakupe. Na said Nukreba, na Nukrani, omu 18 pieces of Nukra. How can we develop? Yen na so yen say, we na Nukrano. Obia Subaka say, we na entro. Majority. It is Mr. Momoyani Nkwaya Manoho, that's the bottom line. Esum adru wiase. Aka han kakra bi na esanka awiem. Sa han no pre na fa ho hyembi.
if you say and baby we are say kono we cannot continue to allow darkness to take over light silamo and then kwala kra me pacho kra ne me dase kra problem any die kra de ma ye ho panyimu nya kwala e free ho se free ho kra dia Ghana nnuane nyina kwa fried rice Ghana nnuane nyina kwa pizza Ghana nnuane nyina o so adopa Ghana nnuane nyina Ghana nnuane nyina anti yade ahodo a ebo man nyina ye import yare ye import yare a healthy food and healthy lifestyle healthy family relationship nyina ye import nipa dodo na makra nko krom da because they are so trim say uko krom no abayifo nko a na gu krom o what be da otinkra otikumasi ukrom kra unsi hoda onye japade bia wo ukrom onye wadwiri kra se obakọ bossisi bia obakọ chia na na ma bachi o ma me busu papa da bi because abayifo nko a na gu o sa na dia show team e fake okokwa no bi chia kwa na no adu odi ayi bi frafra nsa ho ti say there hey mususu mi ense ya adwene because we are a big family in this country mama ho kwan ma manyo sem ne ne ma ensem fata yesua manatra subai no bribia that we are good at that and now do be pie kra na wanko sa mo ne ma fried rice na mo burger ne sa ne ma na odi obi kodi mankan na pe burger mankan no ko mu odi obi kodi mankan ni ana kontomre no no the all pronounce ma no kra no who clear say yare nko a Timisramo, ya import yare strange diseases aba system in and majority of them ya na import ediaba. Okwa across ya na 99 years. Odaso kwa fum pra ni fie ni. 40 ni hojo ye waist band ni na yi to baby in this country now. 40 who be all 40 years. Esramo monso amoso no pa ensawie ya two din se bi pa bi antimi fru ba. Anopay let me encourage you. Bibi pa betime free ba it's just the step to take say sa na mon way sa suban way sa na your way I'll not do it again onyame boa me ya bre ni wunkwan odi e wo potem mo say sadwiam ya bre and that's what the devil wants all the time because no ba so be wi no kum no asay distraction na man kitwa so amobo bra no mo susu ma mo ni mre ade at 18 years no iPhone no Pro Max no. Why should that be your target? Ghana standards where they cast okoto Benz at 18, at 19. Free pema and if you pem no papa dia na ma me dia no fremo. Aji will be bro so no matoto bia cheche. How for be nso monya sika de ba ma mo nsɛ mo man because nso so be call your maso. Good unnecessary competition about your maso. And no schools do na nkwada ne ye e be di party. And no abeye Bosum bi e wo hono man no akwara bi obedi party bi wo party bi ano akọ school na no wa man bi ankwa akwara be su the whole day because na fefo no ye oda aduane be 40 class ne 40 a obi a park baako na akọ fa camera man ba no kopie sa school ma sa aduane 40 no ko oda de we Machia na edu ba bi a ye too much o dwene wan na say no me to form ntem too much metewase Koda iti mi fi on mi so mu si di brodo ni kosua me danya na say ho kra de Adam pan kakra me ko bibia de da pepepe if you are not here saying na o si na we de eti ebi na be iti mi machia mo me se mo me mo ye ho na wo fo we ye den ti na say bibia de da ho pepepe de bi edi e be ka de chiri e bi na o se na no na ye ka say de wo to ko no me du fie na se na bodoro ama obeye me bodoro ama iti e tra wo sa kosua no na de etimi to 2 case e be to baako ene kosua na ka 10 mejama mo me fi aduma beba na mo di 5 oba na ye di 10 ya no abo nyina ni mmiri ya ho sa na no ma jinsem o eno ma jinsem wo ye wo fo a e so yam hihyew me se eno afia ba bia me hu Ghana for ma this year 2021 years legal former where I saw them and met them ma so gu mi musa o ba me ntimi nya wo hwe and these people and cranny be crying akukudro they are smoking and crowd mao
Say member crisis stubbornness there member the oba Ghana standards oba onyo oba penny den one or the judgment the open otimi 20 years 21 by our standards what you am on house what den okọ by em fa momusuba na ya amwaye no em fa maye entity mu a could do America me say who cassette your man me sure ni so you see the make police station say ma twa say no the headlines no Bishop Suma quickly that if you call line quickly or something back what the chronicle say okay me for chronicle say and say odike kokan wo eye oyepa FM so say say ya hemfo omo menhia titu otumfo na wo ye hwe ha na ekwaye wo ho ne ade nyina omo sese ni se nyame ato nsafre no a na okokwadina na nyankopon anim a enchiremu be pa sa kontabuo a menhia anasa asanteman be se ne nsa no wode ebe mantin penifo chere se ye nkasa saa okasa try enti ho asotwe akọ ede amano legondon me family see ya we dey be sure say na media na akopa we dey be see that's how I so Legondon ye Kobimesa so nim no sa political lecture no ha e na wokasa na no hwe nante e course so e wa santemantamafa Alan Chemante ho na bibia di adanse se edru ne so enti edru so work shows the strength of Alan and ho asem ene wa hai most women ignorant of interstate succession law charge ena e kan se samra no e ma no bebre ho a wo mu nim enti be ho ana yenchim ne nsa na yebu ne kom na asem afa na se enti chronicle de enne de ba na chronicle asem no quotation no emma wasem na okanene no e bone po ene say Proverbs 25:18 telling lies about others is harmful as hitting them with axe wounding them with sword or shooting them with a sharp arrow. Enti se o de etro egu obi hu fia na obi so timi ditro no ma e fatao enso onimu da oni hu adanse enso na se oye obi sa trosem na se ete se wo de sekan etwa no na no Dominic etila paloma di na konfobia ba a mo edi mi hu nkomo na nkomo no mu di no e ma Dominic no obi ko bi so mo sa na muni mi pa na mudi edi say baby oti a wono anya adaje o di mi nkomo asema o kan kwa e twabu make e so wada oni je o kakura edi say enti say nyese Dominic no niu e na ye obi fufo no no so ti a wasel afia mahama na siri nke jonko pedo tamale hono alaji mobila na yie no yes aha na ma penifo ekọ ho nti kanema mpani John Dramani Mahama ura stadium ketia ne DC executive C and wo munyina abowura ho sansem we wo adomonline.com anopai ede sansem no ba fei Mampani Dada Mahama so reveals late Alhaji Mobile's wish before his demise and also a huasem unim say Adom na Akan brand multimedia your USAC make say 2022 GMA USA enti oba Adom online awareness no so wormudin egu ha say afei news ni mo sade ba ye Ghana for awo makodin senseme wo Dubai no ho asem so ewa ha emfoni so ewa ha bra Mampani Dada John Dramani Mahama so ekọ so for line mosque na ewo ho no wakoboa wo 110,000 Ghana cedis say wo mo fa ncc sa mosque no eno ne nsem bebre wo Adom online ene my joy online kwabna ene mamechra ene yenyine no so na yemfa yenda ubo ne ya online stories no ensi ha na Professor Yike Wallace so emra emetwa so emfa maye na afisem komo no obibia anya so na muntie se wo kwa adwuma mu kura na nyame adom ene wo Facebook/Adom TV utimi hwe so wo ho na tumi aboa pensem no so ebeba wakwan mu ene so ho sapenso wo ho mambo atama ye krado ono so de betwa so etimuni yentina yedamwase